Avelin nabon Thunun-Hahpa pathin dam nei pivin Bible online class te ho in ne banjom kit dewitan tunel hi tunha itu pi dingova idei hna chui pi ham tele leng chapa thu nunlal te dam na Thunun-Ha leng chapa ti thu pi mangcha pathin thu class te ho ne nei dewi hi ngale thu sim khat ana sei o hitin Bible a kunin hi chi leng chapa hi kilit sa na leng chapa tin jong anamin vo hete chapau na kilit sa na leng chapa tin jong anamin vo tin Bible chang isimun diwa tunela isimun diwa in leno chu hile 2 Samuel bung som li sung hi ichi thu sim hi inevet dingu hi chi thu sim to kelhona hi pathin thu te ho ikine ki hel kit dingo hi 2 Samuel thu sim chu anavel leo cha 2 Samuel bung som li sung cha navel leo chan hi chi hi ta Bible chang kan pi ho hi ipia bizi apoi mo ham na hon he so ke ta vin nakino chat chat diu hi sei ngai lova hi hon an ki diu ite ale 2 Samuel bung som li sunga hi ipithu sim imovam te a hele ichi in sel mang ta ding okay okay David chapatela amel hoi pen adong hoi pen a ki he David chapatela leng chapa Absalom kitipa hi ana umin ale Bible chun Absalom banga hi sei phat le pa chat ding chang na mi hon apa ama banga hi apa chat na a sei phat ding mi dang lo he ti chu amel hoi na chu na akeng to apna aluchung gan changya hi na aluchung changya hi nol na bai hil he ti chu Bible chun 2 Samuel bung som le li chang som ni langa chu ki chi ta ni ti chu na sei na hi ama wang hi chi David chapa chun Absalom chun hi chi mi sei phat na ho le ama aki sei phat na ho ba na jong chun adei be pi ano men hi pi ham tel ama hin apa David lengpa lal to na cho a hin o chata na hi langkhana sei dinga chu David chapa a he in ni khat ni le leng chapa David khela ama apa pan mun chu a hin lo tho tho ding hi na ama wang aman pi bol tam apa lal to na chu a hin dei chata in a hin o ta na hi a hin o chata na hi hiti chun aman jong I pi ka bola hi chi kapa lal to na he kala pi ding ham ti hi lungthim an gel tai ti chu hi ji chun amani pi bol tam Absalomin asopi apen pi pasal ama sanga len ho na ama sanga len jo Amnon chu a hin that tan chule asopi nu tamar jong abol se ne he ti chu na ele echi Amnon chu David chapatela a lin pen hi in a chapa ping ma sapen hi in hechi leng David pan mun hin lo thei pa chu a that ta na hi ele hechi zo chun ipian bol kit tam ti hale Absalomin David let na lal hechi lengam sung se sia mi pi holung thim sunga chun leng David chung chang gin chat lal na thu phalo ho a hin amuchi a hin tu ke tai ti so lung thim over chun na apa min sit na ding a hin bol ta in apa phatlo na ho tile
rumors spread hin bo ta cho na kapa lam kai na kapa thutan dan ho kapa dan sim ho hi mi ti a chu mi pi ho lung thim songa chu ei pao chu pi te se dam gin chat lal na gin mo na son lo na ho mu chia tu ta cho mi ho lung thim songa chu hetia chu ama enjong Israel mi ho zo si lung thim chu agumang tai ti chu ama jing na ama bo chu mi pi hon dei sa na an nei tai ti chu na David chu asai si in apam ama ahing pa chu heti chun Absalom in Israel mi holing lung thim chu agumang so ta na he stole the heart of man in Israel ale ipitam azona achun ama in alung thima ako ipi ngai tuai cho cho bol ham koi man het lo wanga cho alung thima angai to pa chu ata cho hung ping do ta cho ipian bol tam apa do na in gal en bol tan hi ale apa chu tha ding chule alengam chu do ding la pi ding ti hen gong tan he chu hi je achu Absalom men jong hitia chu apa chunga na an to ten ta jing chu apa yong chun ha sa in hi ji chun alo theilu chun David le ama sepei ho to chun aziti ho to chun taute ama in sung sepei ho to chun Jerusalem a kunin chun azamang ta ben hi al he chi zo wa chun Absalom chun apa chu adal le David jong azam le la khat bai hi and David sepei hong chu ahung ke tha form of in Absalom to ke sat ding in ahung kon ta ben hele ipi hong de tam te hele ni khat hi hoi ta ke sat zo wa hin ipi te tam te hele Absalom chu gala laltan azam na ahin Absalom chu sam sau hin na pasal mel hoi ta ama banga mel hoi poi kiti chu azam na hin thing ba hin asama chun haiten ake khaidan in chocolate alheina chun ake khaidan in hi le sepei ho chun Absalom chu adot li tavin athat tavin hi chi chun David nin jong hi alengam chu alelo ta in amawang Leng Chapa Absalom chu tha in tan hi he chi thu sim de lo ta this sad story na ngai tua hele thu sim ngai no mom wanga chu it's not a good story na thu sim ngai se da lungthim tong khata thu sim he chu na he ta wanga leng in pi sunga ke do na sot ta pi ahung chu ni khat ni thu le kum ni thu yong ga hello de chu chom kom sot ta pi he tia Leng in sunga ke do na ke to lo na ke na chu vet na hele dai lo de dan chu na ai le hi tabang chana chu David Leng in pi sunga hi tabang kilung do na ke na ke gal na tabang chana chu lengam khat na hi lengam len ta khat na hi tabang in pi sunga ke do na ke to mo na me na hi he chi lengam lopi ta alo lengam len ta chu ipi lengam ham tile van gam hi ya chu tunel ha hi wana phat lo na git lo na chon sit hung ki pat na thu sim in vet ding o hi tu hin e bol bang ovin koi sa ding tol hanin pakai Krista in Bible ana hildan ho pathin thu ana hildan method question and answer type ma e hung ki hel kit ding o ha ana veo hete ele ama sapenin wana Leng Chapa Thunun-Hahpa min chu ipi ham chule ipiji a van do na a hin pat ham ipiji a van do na chu a hin pat ham Bible chu nitin se Isaiah bung som le li chang som le ni na chan Lucifer chu jingka chapa kiti pa chu a hi ti chu na Leng Chapa wana Leng Chapa pathin chapa ta ki ko jingka chapa kitia ke ko ama chun wana chun leng
van pathin do na chun apa asim pa do na chun gala hin panin hi ki to mo na hin pani amin chu Lucifer hi I het ma bong wa hi pathin thil siam zo sila adinga a hoi pen athupi pen hetai na Lucifer zong hi pathin chapa God had the second person in Trinity pakai su Krista to hin amani hi akinai pen Lucifer de adinga chu pakai su Krista adinga chu Lucifer hi next to his heart aji chu ama thil sem la alo pi pen ahoi pen hi na is chu vantil te billions of angels vantil zo sen jong Lucifer chu angai sang chu ama ho leader an kise ma he chu vantil ho zo si chunga thu nei ana miching ta chinga chingjing a mel hoya hoijing hitabanga thil sim lo pi ta chu na hi ele epi hung de tam Bible chun ipitia ipja ta detail api pon I het zo lo thu sima hi in ton sot masanga nom heta na ele Bible chun pi sayam te hetina saye Lucifer chu na lungsunga chun chung nung pen pa to banginge nanati na hi ate cho nang malung thima chun na lunggela chun I will be like the Most High asimpa pathin lalto na cha o cha jing he cho nga ngai to le mihim lu na dol ta lo cho I tabang thil ging hina het zo the te lo cho ama wang ipiji a chon si ham I het zo ke lo wang ven Bible in tin na sai na hoi na ji in na lungthim man na lungthim aki choi sang tan na wa em sel ji in na chi na subo tai ati chu Bible chen na mel hoi na ji chun na ki sem na mel hoi na ji chun na lungthim chun kilet sa na ki choi sang na ahung kon da in chule na chi na thep na chi na chu subo kharap a hetai ti chu na Lucifer ke siamdan chu an velo chu Ezekiel le Jeremiah lang hoi vat na hele ake siam na lo pi dan chu sana song man tam ta som lang lim to ke te ka chu ele mihim ho hi mel hoi ta em ben mihim jong hi mel si lo na mel hoi ta min ama wang ipia ki sim hi vam tele lei bon lei nga na ki sim ha bo chu the lowest element na lei nga na ki sim mo hin ama wang pathen in hein hu ap wa hung hinawa mi hing e hung hi wa chun mel hoi ta ni chu aile Lucifer wang chu ama lim mei yong chu sana song man tam leisi chunga muzo lo sana song man tam ta ho li to ke ti ka na lai na mel hoi ding dan chu hi chan ge chu pathenin chamkim sela ana sim hi chu ele ban hin veleu hen pathenin Lucifer ana sima chu vantil phalo elwala diabola ana sima ham Bible inti sem ana vewte nang ma na ki sim do ni khwa pat nang ma a themona ti chu iniquity themona akimu do ka sen na lampi ho chu chamkim perfect ati chu chamkim na hi e Ezekiel bung som ni liget chang som langa na chu pathin Lucifer sima chu agilo ding de le mitia chu aphalo adinga na sem ham a hepoi ama wang chu chamkim sela phatna zo se chamkim sela pathin ana sim hi ati chu ya chu pathinin vantil zo sila Lucifer zong hi zan tuing ka sei bong ma chu free will ana sim hi chu
ama wang Lucifer chun devil diabol agilo migelo pa hiding zo cho ana gel hen ta cho e holung gel awang chu gel ha sa de cho head ha sa de cho e piti kiti de cho we don't have all the answer e het zo lo me the ama wang Lucifer chu chon sit na ha ma sanga che vet na hele aki siam dan amel hoi dan pathin to akinai dan ho joi vet na hele dei ta dei sa ta de cho Bible in vantil ho zo sin zo at ngai sang hetin halai cho na he tabang ta mi ngai sang pathin in zo alung thim aban ta cho ma heti cho pathin to akinai dan cho he achu pathin a hin do wa chu ichan gei ama in pathin do na to alung angan ngai to hambang che hepo ve ama wang het the khat na chu Lucifer hi pathin to ana cheng khoma pathin ko ma an jing ke na tu jing ka chna khat janil ha ta ma ho bu chung chang seiwa cherub ni pathin lal to na zit la baya te cherub te ni la chu Lucifer chu khat nahi chu hi chan ge chu van pathin lal to na guarding le na pathin lal to na veng bit dinga anapang hi chu ama wang pathin lal to na veng bit ta sanga chu ama pathin government phu hludinga hi anapang hi ta chu ya chu Lucifer chun alung thima chu sit na a hin bol pan chu mi lung thim chu e hon he zo po ve ama wang pathin na he ipitia hata chu hum do ham ni ko khat ting le wan ga mi hlun ting ole pathen ngei lut na hi ton so na isim ding o hi in he chinin tiang le wang chun se ipitia hiti ham ti chu ni khat le ido te ding o hin ido ding o i hil chen ding o he tabang git lo na phat lo na hung ko na thu sim ho chu avela kon kit lo ding a pathenin e he them sa ding o hi ale he tabang ta chu ama enjong he chi will pathenin sila phadel han thena lungthim api pa chu aman ana sim anamang khel ta nahi pathin hi ngai lut na tuing ka se ba cho pathin hi ngai lut a hi ji hin ngai lut hi it takes risk te ka na banga tu nya hi veleu chun na me khal e ho mi him context aga se wang veleu hen it is very low he jong la mi ji ve ho ki helatin mi ni cho hong ke nga hong ke cheng dinga hong ma hong ke chen hon tinga le cha hen nei di cho cha hen nei tinga le ha sat na chu to ding chang chu mi phalo jong he thei mi pha jong he thei het thi na nei tho cha na I hon mi ten jong chen Chapa de ka na ma chu okay ke ji nei ding cha izat na de yam cha li ka de cha ni ka de am dan cha na cha som le ni ka de am dan cha ai le cha e ti cha te hola cha bon se geven a phadiwem mi him hi wa su ivet na le o het the na ke nei tho cho a pha jong umen te na phalo jo umen te ti chu mi him het the na ke nei jing he ama wang a pham mo hung umen te jiong ke nei dan chaung ke nei da tan ke ti lo cho na ngai lut na chu acham lova hung jinga na mai le pasal chu hung ki chenga cha le naw a hin ne ya a hin kho kha na thei chan an kho kha mi hi ma hung pen tenga cha te ho chu sila pha he khan thei hung hi tengal amon a kel hen na chu a phala mal thon awam kha gang member a hung pangam thing noi mi ga zawam ai lawa hele pastor hung hi officer khat hung hi he chu mi him del han na pa pathin an pi pa chu na hi chu chu ngai lut na keti hi free of choice free will a ja chu hi tabang chu the hi ama wang pathenin mihim an sema til sem ho an sema he don't plan for evil hi tabang phat lo na git lo na ho khat chai plan an bol lo chu he jong le ama in imazo say aphalam zo say everything he did good tick very good he jing hi cha ase te wang aphalo te wang chu
honi het them lo ta ni khat lawang het them de ka ta sane okay hi chun hi te van do na a van til hop thum la hop kha han kai la a ama thu anun zawa ke jong hi holding a lom ka hi pathinin pathin pa chaw lagaw thing ho ke ho ting jong le ama aga zaw lo ho bang na hi tan chan gya chu thu sim he hi zi chun Lucifer in jong ama nungjui van til ho ta chun van a hin do nan pata chu he do ding sei do ding pathin chu koi san jing ka ne la hi van gamma leng in pi sung chu nup tola chu sa lo chu nup lo heta chu ama ho na zo sia chu na pi sum ta lo chu hedabang din ma chu amin ja chu Lucifer yong chu pathenin ai chini ma chun Lucifer chu that jing le na a sei ngai lo ho chu zep jing hen lang vo jing hen lang that jing le tua hi chi him chu van muna hi tabang din mun uma chu van til dang lep la lo ho chun pa pathin chavet na chu pathin dan thutan dan ho le pathinin itabanga hi tabang Lucifer do no ho hi iti abolam aji chu Lucifer in van til ho zo si ko ma chu ama langa pangninga chu aga lep he chu hi chu la chu hop thuma hop kha chu an ke lep la chu hop ni ho chu pathin asim pau pathin anu la pa chu ama ho thu angai na lai chu ai le hi chine chun pathinin Lucifer chu a pet chun god na pi jing hala that jing le van tir ho lung thim songa chun pm te de ga ngai to te na van tir ho lung thima chun pm te dem chule universe danga til sem ho til ho zo si chun pathin chu itabanga thu azadi ta di wem na pathin hi na chu ngai lu na hin thu di thu tan ji pa pathin na hi he is a just god of justice na hi cho hin ho chu ipiti de ham na ga ngai to leo chun apet pet chun Lucifer just that jinga tale van til dang ho chun Lucifer na sei hi adi khat hei pathin hi lung hang wa na pathin hi ama thu lo thu sa ale a thu thwa thu mo bol jing enge pathin chu athil sem ho chung ama thu hi hin jong le ama in free will, freedom of choice, free will cho mi thil sem zo si ho chana pi cho hi chu chu nga cho pathinin va force an vai homam a hop lo cho ala hin ho zo si cho Lucifer to say ho hung sei pi ho cha di khat hai anti du ta cho na the van pathin do na chu mi van di lo hung tam che me theina lai cho he tabang din mun cho hi sia chu pathinin ipi bol tam Lucifer chu that jing lovin aman Lucifer in pathin ado na pa chu continue your work na bowling ball jam tan tai phal na na pi ta chu ya chon sit chu leisit na hung hlung khai pakai su kristan thulem kha na se ya na hitia se chu chang ta le chang hlem ho chu ahung ke do ti lai le bot do hen chu na bo do alen zo le chang ta hong chu na bo do tha de het chu ya chu pi bolen tam ani nin ke sa te din lang hung le no ventin hung ga ventin hung min ventin chang hung kya tinga hele hung kil he khan de ta chu aga hung do tinga le hoi chu chang ta ya hoi chu chang hlem hung ge he ta chu aji chu phai lei bol na kha de ham nom de ham ke phai lei kan ne lai phai lei kan bol ji khun chang la khu ko mai le ho ba phauman bi ke ti khat cho na hi te ni kho lawa ke lo cho phai le lo kho lo han ve le het lo de cho na hi te ni jong ke do cho hong ke do hong le na a hong ga tin hun khat khu changa hong ga an tin khat khu phauman bi ke ti an kam mu ta banga khuna an kam mu ta bang ti de mu wam chep men tin aga khu chum be ta cho na hi ya chu ahung min na ahung ga ting le low ball pa in hoi chu chang ta ya chang thlem a het ting le chu te ni chu a le khana
chang ta ho chu phol chang sala koi lu na chang ta lo pa chu ki at do a me a ki go wam ham polang ke pai ta chu hi chu koi thu sim na sei na ham ti le Lucifer tu sim ki sei na cha bula cha na Lucifer jang chu ape na cha mo tha lo chu aji chu ama in pathen ado na pa ama sit na phat lo na abol pa chu ke muchi atu lut pa chu hung ke tin ni khat ni ting le harvest ni nung lam pe la harvest ni khoting le ke hedita chu ama hi chang ta ham chang thlem ham mio sin o Lucifer hi chi mong hi ti chu a het ting la pathinin thu tan ding maya agowam de ta chu hi ta bang tu sim chu he ele tu hen bio te Lucifer chu azona chu ipiti tam te le chu in wana gal aki sa ta na hi te chu pathin do na chu hi tia chu abol jing phat na chu wana chamnam talo it ton sot gammun a hi ja chu phat iti phat sung lu na pathenin itabanga Lucifer chu second chance pe a third chance pe I changei ham bang chu Bible record umtalo ke hetalo chu hezong le pathin chu thudi ta vai hom thutan hi ja chu ke magin cha dola jong hi hoi ta hi chance hi vele jat ram khat be kum mi jat ram khat be ho kum sima chu umlo kum sim ho kum sim jong ga hello mai the hawan gam mun chana ton sot mun hi ja chu mihim kum sima ki sim di hele it can be 1000 10,000 years ke het lo so chilang chan ha se da taw te na mawang pathenin Lucifer ki si la ning long hai na ding alung gel alung pur ho anga na dinga hi chance pe thei chana pe heti wang hi movin na azo zo na chung pi hung te tam te la gal hung ping tai te chu wa na gal hung omin ipite tam te Michael le avantil ho cheng sen dragon chu asat tawen hi ahung ki sat tawen hi le ipite tam van agala ki satan Michael avantil ho cheng sen dragon chu sat tawen hi he chu galang ki sat no ben hele Bible chun bi sei tam Lucifer chuto to Bible in Revelation in thu phone in a sei chu dragon ta ko chu he chu vet sa na it's a symbol here Satan to alai sit na hong kinol ha ki ko pa Lucifer chu avantil ama nung jui vantil ho to chun pathin chu hong ki do he ta chu gal hong pen do pha na chu pi tam pathinin Lucifer le anung jui ho chu van muna thei a hi lo phat na wa ji chu ama ho chu ma hele like an rotten apple na vantil dong hong chu asu sit be ding din mu a hi thei lo khe din mun hi phat na chu pathenin wana kon an no do ta chu wana kon expel ang hita ve ai le diabol to pi na nuya na tong thanei thil bol thei ta ho chu koi ho hi vem tia hele tu pon bung som ni chang lia chu chule amei chun wana a si ho hop thuma hop khat aluil han lei sit chunga asep hlan a hi te chu Bible hi gau thua a si ki ti ho hi first primarily it means koi ho ham vantil ho ke se na he chu vantil ho chu hop thuma hop khat aluil han te chu alhep hla hi tin he chu alhem hla na hi le leisi na chu ahin pui hla ta chu ama hot chu hung kino do tha ta chu Satan zon chi ding dan chu ngai to helena ane veleu chun heta banga vantil intelligent being na sata pathin na nuya pathin mel amu theina pathin lengama chu Lucifer chun itabanga thu nei le thu chi do ha thim na zon chi hetam evet na le vantil chu zat lom alep hla jinga ama langa pan sa jing chu pathen ado sa jing chu kitang tai hi chu Lucifer chu ta hi agilo pa na devil demons ta ke ko ta chu ama nung joi ho chu
he chu leise na lagau lam ti le thil mu thei lawa thil tam ta ta kidang ta ta hin bola mi sugen thei mi sung nga hung lu ji mi hin bab ji ho hi cho hi chi lagau ho hi diabol lagau ho van til satanin luciferin an kai la van til ho chu chu ya chu van til gilo ho ti ta na ama ho chu demon thilha ta ke ko chu bible la na ama ho chun hitabanga vantil gilo ho chun ama ho bul pi pa satan na to gon ho thil bol nom ho chu ama hon they carry out ato do ji a bol do ja mol so ji cho satan in hi chu na bol du heta am ho kin len pen ju lap la na chu na he zo he ele anjwa Absalom thu simang che vet na hele Absalom in jong chun ama se pe ho ama nungjui se pe ho chu apa David do na le tha na dinga chu to gon tam ta nei cho na ama na sei sei chu a bol he chu ama se pe ho jong chun anungjui ho ama su ho chu Absalom na to thil gon ho chu ama thu chu to do jiu hi hita bang ta chu satan in jong ana bolen hi akilo dan chana ichan ge ya lungthing tong khata ham in imu be diu he aban hi ve na ve kit tawte ama chu leiza lel ha in ta na hi avantil ho jong chu ama to lel ha than ta ve satan le ama nungjui vantil gilo ho chu van leise na hin lel ha ta ven hi ya se leise na hi na sata jat kidang ho hi satan le nungjoi hen na to hi how pathen how dan za chom e ho Christianity sung di ai jong hi za chom tu hil hem crystal hem tu phon kidang dang bol mo kidang dang Christamina thil bol kidang dang ho jong a bol the he jo ting la ichan gya thanei bol the na anei ham jong imu be diu he abana hen chi pe kit taw hitin satanin anato na hi itabang thil bol itabang method ho aman cha gm hechen hoi tan ngai bo satanin ipp method aman gm amana to na hi khatna satanin khepla na deception among ziet tupon bung som le ni chang kwang chevet na le satan kiti hi van noi pumpi hem hla chu het na khepla na deception deceive abol ziet chu mi khepla ji mi khepla ting le pi eman cha zia a khepla dan jong chu ama man cha ho chu phem tele pathin thu ta le adi lo error na hiten hi ama asei khom aman acho haljia chu mi ho ko ba sei tenga le mi ho a khepla chani adam le eve jong seta chon khepla ai je khepla na amang cha in ani na a khepatep chu temptation khepna ti de ta mark bung kha chang som le thumang chu ve na hele ni som li satan khepatat ma Jesus Christano me te na satan na to chu khepla na deception ban the temptation khepatep na khepna amang cha ji tin hi aban ting le athum na chu melchi na kidang dang ho bo je false miracles bol mo kidang dang melchi na kidang dang miracles ho amang cha ji ti revelation mun som le gup chang som le lina chu tian se chu hiti ho chu thila ho lagaw hi win melchi na kidang dang vet sa hi ve ti chu thila ho lagaw he ti chu melchi na kidang dang hin bol ji a chu na pathin tu to ke to lova melchi na kidang dang hin bol ji ho chu thila lagaw ho he te thila lagaw ho chu koi ho te ta am cha chu satan in a hin pui la a hin lep la vantil billion izat ham khat ho chu hung hi de hi ama ho chu hi ve ati achong le hmel chi na kidang dang bol na amo hen mi mit mo jong wana ko na mei ko mei ha hung khi ha chan gyang ambol the diu hung hin lai ong hi chan ge ya chu
bol mo kidang bol theo he thil kidang dang alina chu mi he sit na accuse bol ding mi mo so ding mi mo chan ding he sit ding hi am ho na to he chu he chu ho chu am ho method chu lấy sit na hệ sit na mo so na mo chan na hi hoya anapat nova ama ho hin van tel gelo ho hin Lucifer lam kain a chu wa na pathin chu ane he sit na mo chan chu na kidan dan chu aban le he chi bible chang revelation bung som le ni chang som na ta se chu aji chu iso piteu he se ti chu ni chi van til thu sei hi ana iso piteu ti chu le sit mi him te he se na chu le sit na ta san cha te o hi ikepal na diu imit mo na diu fa na hi a he sit ji he ti chu iso piteu he sia chu akile alha a he tai ama chun ipathin hengova ama ho chu asuna jana he sit he ti chu gim nei dan chu na pathin thangwa na ding khat chu pi ham chela tua wang hi satan hi pathin anga lu the tela aji chu Jesu Christan gala zo nia patna wana achi lut nia ko na chu satan hi ai ti adinga van mun lut thelo dinga kenol ha ta chu hin se sauzap leng epi asu kan sem tele satan hi simtil sim van le se ki sim masanga hi pathin adowa pathin annol mang ta chu van ga ma ko na ita chon na leng le chu ai le pathinin le van le se hin sima adam le if and sima hi Lucifer hin amani an lep tha a mundang ho azo ta lo ji a chu le sit hi a hin lep tha a le sit na hi hung busa hung pan saw ta chu Adam le Eve leng nu le leng pa deng anatun chu satanin he ceased a chu do ata chu ya chu job le khabu khu sama hele aung kino do zowa hi pathin cha pate ho ke khopna hi satan jong he gachi chu gachi a hoya ko na hung na him tele le se na ko na ko from east to west north to south na ko na hung ge ki nei sa ta hung ha chu na pathin ko ma pathin ke khop pathin cha pate ke khop na he aji chu pathin cha pate ke khop na chu Adam le Eve chu ana chi de chu ama wang amani in Lucifer satan ta ki ko pa ko ma chu ana ke lep thla san ana pe do ta ja chu mani chi ta lo chu na thinglal hon ta chu pathin lo pi na chang la la chi thei ta lo ta chu koi chia Lucifer ga chi lu ji chu koi ma thei nom dan na ga ke le na koi man thei nom lo chu wan til teng te hon zo ahung ting la no sa lo chu ama ho ga chi lu na chu na he ta bang din mo na chu anom min hi he ja he alut ting ala pathin mi te he se sun la janen he se ji ti chu ma wang pakai su krista en gala zo a van mun alu a patna chu tu tan na bola patna chu Lucifer hi satanity pau chu van mun a helu thei ta lo hi ya he tua hi lung hang he chu lung hanga vel hlum ding tha ding a hol he chu ya le si chung hi bang sia hi sit na lung he ta chu itile mi thidam itile mi a phat lo chang ka that dem ti hi ta chu ya chu he se mi he se ji hi chu ama me that kha chu alina to anga na ipi ham ana veleu chun ama chu atila patna ipi hate tol that ha chu na ai ite apatna tol that hi wana chu tol iti na tham ketile chen aso pi hot ball chu na van til chan khom pi ho hot bola pathina hot ball na keti hi tol tha ha chu ele si na hi tol thai tian bolam tel adam le Eve cha te ni ken le abel chunga chu kenin abel mi chon pha cha na tha sa cha na hi ja chu tol that he ti chu satan hi aban ting le mi zo jong he ti chu na zo sei he vana ung chu zo ana saya mi tam ta van til tam ta an lep la chuna hi cho hi satan in method ho chui pi ham tel lep la na lep patep na bol mo kidang dang bol sa na miracles ho he set na accuse bolding mi tha wal zo say hi chu he
ama in ahin man cha ji method ho chu ai le diabol hi iti ting tizat ta hi ji bible in hitina say hi e ho lungela chu satan elo diabol kiti tenga elung thuma pi ma movies la dunga cinema ho a lekha bu ho a satan lim imu ho hu til halim imu ho hu he chu ho hu it's a distorted picture of evil angels satan ke pa na he chu ho satan la nung zu ho hi wan til an hiu cho intelligent being bright angelic great being hiu hi chu na hezi achu satan hi kia na ya sanpeng punga mel seta ki chat ta hung le e ho ki chat ho ba hi choi hung iting le he is not dangerous I mami lo thelo de chu itabanga hi cho chu I ki chat thu hi na ama wang hi cho chu he tabanga chu hung jong le he is not dangerous ki chat de nai sai lo hi ama wang bible hi tina sei ki chat pen hi na chu pi ham tia hele be leo chun hi chu thukidang a hi poi aji chu satanin satan amata jengin jong ava van til mel apu ji hi te chu hi chu satan danger na pen ta chu pi ham tia hele van til hi ja chu ichan ham khana van til mela kela thaina van til wa ahung ting le ti za ta a hi na chu aji chu pi ham tia hele mi hon satan tia le pem khat mel side du ki chat ta thim hen huna min angai tu chu hi lo chu ale tu hin emasang wa chun pem khat van til khat wa le khat hung kelang le ai chu pathian van til le ki mu ati de chu tu lai I pathian hin thu het mo dan le het na ila sam dan he na van til di lo het theina chon zo le en zo jong le in sei ding o hin ai pi le satan hi van til wa hung kila ting hala ama danger na pen he chu aji chu mi hlap la na beilam pen he na kel ngoiwon ki wana asunglam ngai hang ta hiya them gaw thlem ne hengo wa hung ji ho achun kon chun ki chi thayun de chu satan jong hi direct a hemi help thailo ya chu ipiana man cha am gul na man cha chana hi cha banga chu tu nya jong hi direct a mi help lo so koi man cha am koi man cha am to hi mi hem ho bol theina ki dang nei ho na alin alal ho achinga them ho holam kai ka heti ho ahin man cha ji asung chu ngai hang apalam chu kel ngoi van ti chana he chu hi ya chu chule satan hi vantil ching ta chu ngol the thu hi lo chu na ama wang satan in adoi le atu pi pen chu pham tele mi hol he phla ding mi su mang ding su chawei ding ti hi chu hita bang din muna hi jiwa chu I honi bol the pe no chu pe ham tile pathin pi na le pathin ven bit na e hon ni se a he taw nat puma pathin thu a I pan sat wa pathin kai huina e ki thum jing deu hi I bol deu pi pen hi e aban jong le ita banga I ki ven the ham ti in zil do deu hin an ve le chun abana hin satan in bible a he nam tu lai mi tam ta question khat jong hi satan in bible he hadem bible na veu te Matthew bung li changa changup na chentin se hi chu phanin diabolin ko ham hung ham chu diabolin
pakai su krista alhep ma chu heta se chu pakai su krista za chu tin se ye pathin chapa na hi le nang ma ki chom la jing in aizinam ti le etina ki sune te chu bible hin ko chu na bible hin ko na hitina ki sune bible an sim cha ama nang ma chung changa avan til ho thu pin tin ama hon a khut no wana dop dingo a hi te chu Satanin Yesu Krista al hepati machu ipi bolam Bible an quote so. Satan he Bible het so. He's a very diligent Bible student het ma. Is ya chu pathin ko mi belawa pathin thu hi hoi ta sima pathin ikipui hoi sa lawa le hlep hla bei che khena yuma chu on thol na ding imam lo cho ma wang pakai su kristan lampi hil sau hia lung all mo ding wang hi poi ya chu agilo pa Satan diabol jong hi Bible quote bol dan Bible chang sim ding elo cha Bible chang sei theina chung le ai lo lama hil theina ai lo lama man cha na jong hi athima them hi ti hoi hi wa nui le sit bum pi alep la he te Bible chen he deceived the whole world atina lai chu kedang he tu hina bana chi pe utin phat hong sau lo na ding in mano taute devil in le se na a hot pen chu koi ham ni khat ni chen sim ta vin chuta chun dragon chu no menu dragon chu ko ham tela gul lui Satan kitipa chu he no menu titela hobung chunga chun alung hangin amanu chil ha ho pathin thu pi ni Jesu Krista he to sa job amo cheng se no menu chil ha amo cheng se ti cho the remnant of his seed ama offspring chu to ki sa ding in kon do tai Satan in a hot ball pela thet pen chu koi ham tele no menu chil ha amo ti cho tu nia amo ho cho me hi emo to son ki sa ding kon do eti chu Bible la pan sa jinga Bible thu pan jinga pakai su Krista ta sana a thu ading that ho chu amo ho chu hi ve amana Satan in hot pen akido pi chu aji chu Satan hin judon ho bender ho ai lo wale party ki bol no ho mun chom choma Satan ke ho no ho na vanui le sit nup sa tam tam no ho khu Satan ho ke kum hi ve ta aji cha ma ta cho it belongs to them ama ho cho Satan a he ta cho ai le Satan in to a hot pen le a good pen chu koi ho ham pathin thu simjing pathin thu ni na Krista ta san na ya athu pi ni ho cho hi ve te chu Bible chen ai le abana hin Bible in Satan vet sa na ipi salim ni aman cham te ale Bible la chu vet na hele KP ba kai ki tum ati chu na KP ba kai ki tum to ate kha in aban le gul dragon gul lui hichu hiteni lim chu ate kha ni heti chu aban le Satan le thu na hon tu nia Satan i le thu ne thei lampi khat bo chu pi ham hoi tan ngai wo so pe de ho Satan le thu ne thei ineo khat sun chu ipi ham tele Bible in Jacob bung li chang sege chang ko chu nang ho pathin henga ki pilu nun ki pi lut ngai chu submission full submission to God pathin henga ipi theng selwa hele Satan itabangin ching hanlang hat la hanlang thim jong le ichungwa thu nei lo hi tha nei lo hi devil chu le thu un chu tile na kom wa ku nan zamang tan te abale pathin kom nai jun te chu ni draw near to God pathin kom in nei ding hi chu tile aman nang ho kom hung nai ding hi pathin kom in nei wa le pathin jong ho kom nai hung nai ding hi achu the best way ho in ebol the penu pathin kom in nei the now lampi hoi pen chu pe ha pathin ko ma taw na le ama thu a ko na pathin hi na pathin ngei lut na pathin in ai ngei lut naw thu sim ho ama to ki gui job na ding thu sim ho thil ho Bible study ibon ho hi chu ho hi ti chu taw na to pathin thu a ko na
ประเทศ holding hi he sui ki pi lu now cho leประเทศinei theina diu lampi sun chu he te cho ale abana chi leo chun diabol in jisu abulwa chu jisu in diabol chu iti ke del pm mai thala do aka mam lo cho na ana ve leo chun chuta in jisu na za chemangin satan ezinam tila hitini ki sunne ati cho na bible a ko cho pakai su kristan mihim cha pain bible a ko lai ho chuni pi bol de ham na eke la do de ham chamjam la do de ham na e khot ilap de ham hello hi pathin thua pan sat ding pathin thua din cha khe ding hi e bol de chu ale abana chu fc bung gup chang som la sigi lang choi vat na hele hu hing na lu khu chu ki khun chu ki la un ki khun thagau chamjam panun hi chu e pham thagau chamjam chu pathin thu a hi te chu bible pathin thu hi thagau chamjam hi satan e do the now thagau chamjam pan hete pathin thu chu ai le aji chu pathinin hebrew bung li chang som lin aji chu pathin thu hi hingjing le na tong hat jing a hi chu chu let him to chamjam zo si sanga jong him he te chu him to chamjam khu ve taw alang nia hi min tin lang khana etia bem khat isut lut na ile kayong le ani nya su a na hetia isa na le amalanga sa the ile wa na la nunglanga asat a hi mai ya cha hat asat pe the chuna hita bang ta cho him to chamjam ta bang hi atin hi ya chu e hodinga bit na pen satanin itabanga chinga pathin thu he jong le e ho in ama ki mai to pi theina ding e ho bit na ding safety khatum chu pi ham tele pathin chapa jisu kristain abol bang he tina ki sunne pathin thua pan sat na chu chu na ye chu pathin thu ilung thimowa i koi jengova a hiya le chon sit gal zona chon sit na ko na za mang theina chon sit nung sun theina chu pathin thu a hi tunia azonga chu pathin thu a ki chu thing han tunia mi that na chu pathin thu a kile han na he chu hi hitabang chu hi e hodinga mancha phapen chu pathin thu a hi abana chuna chi ket telew hen satanin achaina a athil to ding chu to absalom thil to akilona epmm absalom thina athil to chu to satanin a to ding chu akilona epmm ati enavelew hen chu in ama hon absalom chu alawin athilung chuna alawin gamangla kotong pit ati chu english pa chu kotong len ta khat na accept lut ta wen he chu na absalom chu kotong len ta khat na chun accept lut no win avui mang ta ve ahile satan chu ipilo de ham ninunga pakai ahung ting le ach khon na kha chu satan chu ipi kilo dham tile heta se chu ahin la nang ma chu kotong thu lama ati chu pit hetik kekit cho the lowest depth of the pit ati chu kotong thu lama thi khol ati chu lai thi khol chu ki pui hlading ne hi bo ve ati chu you will be brought down thi khol chu kotonga chu na ki voiding na ki voi mang de ti na he chu ele chala ya thi khol ki ti thu chang hi ne khar ka sei chit no men e ho ai pawa bible ki le ho hi vet na hele thi khol ki ti hi e hon ita san he pham tile mi thi ho ki khol na thi khol ti chu ai wanga e hon ita san na hu ta bang chu jong le ama wang bible la hi ti ta thi khol ki ti ho hi bible la mong lo hi thi khol hi bible la lo hi cho hi bible le ho in anahet na anahet na naw hla samji ham ailo le khil ji ham ka heta pon he chalang chu hin seida phaning kating he chal thi khol ti kila do na hi shiol ki ti chu shiol hi simple ta ele do dinga hele mi thi na mun mi ki vui na mun chu anjwa absalom jong chu kotong pit a chu avui chu na cha chu heta chu alhan kho chu he jabanga chu hlan kho a hi satan hi kotonga de hati chu kotonga ke lui hla de hati chu na
he is going to be put in a pit. He chu he Absalom le Absalom Leng Chapa le Lucifer Leng Chapa amani akichei na hlanding. Pathin mi tel hep patep ding chu Satan avelin ahung kila kit dem ticha. Lai neo khat background hin sai lang. Satan hi su manga om de ta chu. Anjo Bible chang sim mo chi agom lama ga sai de le. Satan hi su manga om ding thidi ta chu. Na Satan hi ki sumang hial de ta chu. Aki su mang zo ting lai pi ti dam. Satan chu avelin ahung hing kit dem avelin mi lep theina patep theina ho cha bol thei dem. Bible in piti sayam ai iti anu kit loading he tai ti chu. Ezekiel bung som ni lege chang som lako na chun gilo pa chu avela kit loading he tai atin hi chong le Bible hin tin sai kit ni ani ve chana dinga chon set he so na so do kit loading he tai ti chu. Pathenin van ga mai pui zo ting ala wang chun Satan hi kisu ke tha tinga le Satan hi avela kit loading avela hong kila kit loading chon set na ho thil lui ho le sit na he so gan then emezo si ani ve chana for the second time it will not appear again hu kit loading he tai ti. Okay, ka screen na mo thelo ke sa ta chu. Okay, abana na cheuti migilo ho ki su umang na hi pathenin iti sa pathen hi ke paam alo nuyam ite bangam pathenin ipiti gelam ane veo hete ama ho henga chuna sejin keima ka hin bangai jin tin pakai pathen na seje keiman migilo te thina hin ke pana ka nei pon migilo chu alampia ko na ahung ke heya a hinding zo hi chu kalung dei hi te chu migelo ho thina chun kei ka ke pa ngai poi kin ka dei chu pi ham tile mi chon si yong chu migelo yong chu ahung ke heiding chu kei malung dei he te chu na ahung ke le heya hinna anei ding chu kei man ka dei hi ka lung dei pen chu he te chu Lucifer yong chu agit lo na phat lo na ho chu anga ahung ke le heya pathin ko ma ahung ki ngai da ma thoma ke ding chu adei ai wanga Lucifer chu he continue his evil na mi him jong chu tu nia he nang le ke jong he so pete pathin idei pian idei so chu piam tele ama hi a ki he diu chu he zo ni a chai ni le a khon ni le sei ngai lo khon te chon sit na git lo na khon dim set full a hi ting la pathin ai phatai e cha wal tai ta in su mang ding ting ole chen mi su manga le chun cha chu ki pa hi lo hi abana he aji chu velo han tu simang chu mu de achapa David chapa Absalom Thunun-Hahpa Absalom akitha thu aza chu David iti ana velo chun lungsit ta David thu sim chu in leng pa David chu alung anal he jing tan kot pi phunga dan chunga chun akaldo in akap ta na hi chu in dan chunga kot pi phunga chun achi lunin David chu kap tai ti chu ada second some bung som lege chang som thum le thum na chu simbia hele chu in ama chu in aman achi pumin te chu David chu ta hai chi pum puma api sem o he kachapa Absalom pathinin nang ma khela ei thi sa zo hele ong o he Absalom kachapa tin ati ate cho na mihim agilo pa jingen bon chon se pa jingen bon achapa athia aka jing chu
lung sit de dan cho leng pa hi wanga chu chapang ka ma o he ka chapa o he ka chapa chap salom ta ka ma chi he chu na po na de dan cho ko ha ma chapa athia ki pa ding na agit lahul he wanga cho ka pi chu pathin jong asiam cha te ka pi zenga athi pi zeng hi chi ge la hele ichan di wa lom lo tunia ichan hi so bte ho na angai lut nahi ki gel phat diu he chon sit na lai wa hele na bon wa hi e che diu hetan hi ja chu satan na lei sit chung hi ita se jo van til te chan lei sit le tui khanglin chu ada na ve aji chu diabol lung han chung nunga lung hanga na hingo wa hung ge su hetai aji chu aman phat cham cha bo anei chu a hen hi chu ipija le sit chung hi banga hi no mo phamo le jing hetam setanin phat cham cha anei a he in na sata ki pai hi chu koi ha phat cham cha tai tia he phalawa anup no ma am chu le sit mi him te hi chu na tunya hi class a jaw hol video online ve ho jong ikial phat no wang che ta na hi mong phat mong hete abana chun kacha te ho na ho pathena ko na hi wa hin chule hi ti ho chu na zo wa hetai aji chu nang hwa pa chu wa nuya pa sanga chung nung zo hi te chu so pete ho satan hi tabangin ching han lang bible theme han lang hat jong le tunia hi pathen na ikipi lu na wa pathen kom inei wa ama koma i taw jing wa pathen thu i khola i sim ja tunia bol bang wa hi i khol jing wa hele pathenin lamdi ai pui dingu aven bit na tha wan lagau thing ai pi ventin van tilte in mun i kom wa in wa e busadingu e nga tup dingu hu hingna akitip na isei bangwa chu jani khat bini ho na akitip na sei banga chu Jesus Christain a khon ninge akitip na chu su me lo hin asu to mo so te ding he ti he ji chu he ya chu tu nia hi pakai ngai lu ding le ama kin bolding na ki han jo am so pete ho tu nia hi athu ngai to kelana ama kin bol te ding la ama ki pilu ding la ama kin jing bol ding a hi ilung thimi pe divin iketi movin he pathenin athu tun la a bible class a athu se do te zo se pathen phathai bo pe taw hen